奉主耶稣圣名开始我们今天灵会，也是安息日，我们一起来唱诗469首。在座的长执，还有我们亲爱的弟兄姐妹、家庭跟邻居的弟兄姐妹，大家平安。Kita po hari tengah ini banyak pakai mereka mengulung ayah. 首先感谢我们天上的真神。Ini ayah kita berikan shalom wamat bersama. 我们这次两个教会的合并的灵恩布道会。Ini konika tapi kita akiokai punya yongkai. 在神的带领之下， ini kopi kita awas. 从之前的布道会， ini kotokai kita. 这2天晚上的灵恩会的开始。Sa ini tu tunya rumia stapangko yongkai. 那么真的是蒙神的带领。Iraku kawas mi simoma. 神也眷爱我们家庭跟教会的弟兄姐妹。 Karena iraku nyo si Muhammad sama kita nan butini sena atau nyo jadi. 让我们有一个美好的天气。 Saka iraku nyo fan saraya rumia mitang. 不冷不热。saya ka sinau, saya ka padat kira. 因为又下着绵绵的细雨。 iraku nyo mintu talia susah na oleh. 让我们那个比较急躁的心给它冲凉了。ini tu ya sa virus na falu cuy tahu yuk ana dira. 人心里面感到非常的喜乐。 Sa falu cuy na tahu ini kuka dipahat. 更感谢神。 Dalam pengajar tu wama kawas. 也有机会来跟大家在这里来互相查考圣经里面的话语。 Sa ila sang hatinya kita diminta misuala satu do suara kawas. 从圣经里面的话语当中，我们来互相学习，来在我们信仰上有所造就。 Saka ini tu dapat salah surah kisah kita tu saka ayau no oleh kita. 那么上午要跟大家分享的， Saya bapak semhau tu lalu Tuhan hau i. 那么永不分享。 tanya kamu sebut ka sa ka turut sanai. 不知道在座的有没有人带那个阿米里的圣经？ Ilai koji ilai pancalai surah nama tu kami sau. 有没有吧？ Ini lai 这个永后思讲。 sakau itai ni ai ka osko saya ka turut saka pulin saka stul. 阿美里的圣经讲得很好。 Sa puno amis sual hau i pa ka pae oi. 爱多加比多拉斯哥比多波的那么。 Ano pa in hau i au ai putulas no namo ami tuul sekira. 也就是说，在我们的信仰历程就不会跌倒，永远在我们的道路上。 Sa bimig nyo na ng hau i. Pero chito mat sa sama ng hau i. Makatunya alarang tekwa hau i saya ka uli. 所以我们这个阿美圣经它翻译得很好。 Sa itinito niya pancalan surahan ito niya hongyakan hau. Ayoy. 那么一个人当他跌倒的时候， Sa atam tao ino maturut chimira hau i. 那么他一定会受伤， Saka sa hau i matruka. 走路就不方便。 Lumakan hau i saka ngai. 有时候人家会笑你怎么这样子？ Ta hau i tawa ano taw manati na kiso. 不是只有这样子而已。 Saya kahati lah sa.
时候工作也不方便， mataya hawi saka nai 有脚痛，做什么也都不方便。 sama pi aya caya oi sama den hawa ara nai ya 所以这个，当你一旦跌倒、失气、失脚了以后，对每一个人都非常的重要。 saka entas tol ma ulin hawi ha ulanan ko sasone 那刚才我们讲，做任何的事情也是不方便。 sa umadan ta tayra hawi saka lasuai kira 有时候我们会说为什么这样？自己觉得非常的可怜。 satu kaharatan hawi aya hati ni kawadi sa kasinatan an 所以当跌倒的时候就会有很多的不方便，让人家来看你一些不一样的眼光。 saka mapulin bagulo hawi saka sa hawi akaya ko saka nai ko tayra ini na tu tahu hawi rumah 那么圣经里面也有这样的小小的故事。 sa ini tu na panjara sore hawi lai tu sai hanana kumpu 那么扫罗王有个儿子 Yes, ye wawani sol 叫做约拿单。 ci yenatan 那么这个约拿单跟这个大卫非常的好。 una ci yenatan hawi atu tapi ti hawi ngair barutan 很多时候他会帮助这个大卫。 ala ta hawi atama dina pula ci tapi ti kira 他的爸爸要去追杀这个大卫，这个约拿单就会去帮助他。 sa wa ma era empat sapi patayo tula wa era ci tapi ti hawi kira 所以这两个人非常的好。 sa kaya sa tu sabta nila 那么有一天，这个扫罗王跟这个约拿单去打仗， sa hawi ci solo hawa atora ci na yenatan hawi birutan 结果打败仗了， ha pi kai 这个要去追杀他们。 sa hawi lafa lepul nila 那么在家里的人就紧张了， sa ora ilu mai hawi makin kiu 这个先生呢，在外边打仗被打死，要到我们家里面来去追杀他们了。 sa hawi wala pa ina ko ti kahitayan hawi mapatay at hawi kani ti rumah mirpur 然后这个约拿单他有小小的儿子， sa wala ci yenatan hawi ilai kulat sai bawa ira 这个保姆在照顾他。 sa hawi nyata nila ko ni o mi hemawi tu lawa 这个听到说这个打败仗了被打死了，可能会到他们家里去追杀他们。 matingal hawi tapi dahai pura biru na tir hawi wata tani rumah ami rafahsan matala 这个时候就抱着这个约拿单的小孩子， sa hawi dia tu hawi afu nila ko lawa ni yenatan 就跑的时候，结果不小心就把这个小孩掉下来了。 sa hawi katsubi kaila pa hawi saka pinawi hawi matara krawawa 我们看看那个撒母耳记下， nila tani samol kosyo 撒母耳记下第10章， dayong syo 在这里这样子告诉我们呢。 sa kula swali kini kira 我们从第4章来第1节到第4节，我们看第4节。 samol kosyo yung syo no dai isye yung syo 优秀有一些。 yung syo no yung syo 4章4节，扫罗的儿子约拿单有一个儿子，名叫米非波设，是瘸腿的。扫罗和约拿单死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才5岁。他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上腿就瘸了。所以在这里，他听到这个，在前线打仗的人被打败了， saya mirurai pipiruran hawi mapitrai san patingina 来到这个耶路撒冷这个地方， sa tayo pula Yerusalem hananay 说这个保姆知道，可能也要到他们那边去了， sa imiliputay at lawaw anan hawi at kaini sanay 就看见抱墙要跑了，掉下去，脚就断掉了。 ucaro kaya hawi afili hadir hawi sa umane hawi matratay 那 lo 么这个故事为什么他会跌倒？为什么会解释这个哈？那下面要讲的就，当这个大卫当皇帝的时候， sa ong niya chi tapi te para皇帝 hode marangka 他 malapapang 结果他后来就想到了， sa haratan na bila 我想到说，这个过去那个朋友像约拿单有一个小孩子， sa iti hawi hawawa ni inatan sa 他就这样想说，应该他长大了， at hawi mantuk ya 他心里面就想说，我要回报这个约拿单， pati kuluna punya om tula chi yenatanan sa 就说要请他来一起跟国王皇
皇帝一起吃饭。 Kung ay hawi para sa tunyo, tapang hawi para sa paya man. 就到处叫这个大卫王，就叫到处找人去找这个弥非波设。 Sa hawi tayo lang hanar kita piti hawi tura si ibu pusa ananay. 这个时候这个真的找到了。 So, makilim tira. 这个时候这个大卫王就说要请他来到皇宫里面一起吃饭。 Sa hawi, kung may tayo naman din hawi, dala to hongke hananay akakumanan akuman niya. 这个时候因为他是瘸腿，是脚坏掉。 Hawi hawi, uwi hawi, mapiliway. 我们看到撒母耳记下的第9章。 Sa ito ni Samuel po siya dahil Diyosyo. 撒母耳记下的第9章。 Samuel po siya dahil Diyosyo no. 我们从第5节这里开始看。 Sa ito nandito niya po siya amin asip. 于是大卫王打发人去从罗底巴亚米利的儿子马其家里招了他来。已经找到知道，所以国王叫人到他那边去了。 Sa makiniman bilhawi, hoy na darating ni ito na ongke. 第2节这个耶拿单的儿子弥非波设就来看大卫王啊。 Sa kahaw iwawan ni Nathan hawi, maaraw tira ko si tapite ani na tapakya. 毕竟是皇帝，所以他看的时候就在那匍匐在那来向这个大卫来拜。 Sa kahaw araw ko ni buta pangawe, hello sa timira ani taong to tapan. 这个时候这个大卫说弥非波设你人在这里啊。 Ahana ni tapite hawi, miboy pusa hawi ay tinekisaw. 第7节，这个时候这个大卫就说：“你不要怕啦。” Sa inana siya tawala sa ako, akato ka si angit. 就告诉他刚刚我们讲的，因为你父亲过去对有很多的恩在我身上。 Hanal ko sa uwama isa hawi, sa itinita ko ng hawi, asay ko niyo, papati ko na kusanan. 而且你父亲你阿公这个财产呢也都到他那里去了。 Umasa ta hawi, yani ako hanal at sa san hawi, kaya yan sa kanya. 这个时候所有的我都给你了。 Umanan hawi, pabulinaw kiso hani na kaya. 这个弥非波设然后就跟他讲说，你可以跟我一起来吃饭。 Hanal pa sa ko si miboy po sa hawi, kuman hawi para sa kita hani na. 那这个时候这个弥非波设怎么讲呢？ Hanal ni miboy po sa apa sa. 他就在国王面前他这样子说了。 Hanal na ko la tapang ikayo na. 皇帝，我算什么东西呀？ Hundio kapuhaw uma ang kapusaw. 看他怎么形容他自己呢？ Samahan nila kung yung tiling na apaswan. 第8节他说：“我就像一只死狗一样。” So itinito niya, hasit hawi, matsagay ko kuya mapatay awatsu anina. 怎么能够配得上皇帝来这样来照顾我呢？ Samahan na patatulong itinito piniputi susaw. 所以从这一段话我们就可以知道， Saka itinito niya sa aswal haw papala na kita. 当一个人失去了脚，跌倒了之后受伤了，他的心里的难过是多么的难过。 Saka itinito niya katulog, kapulit nila hawi, mapiiw si nila hawi, ilay ko kasimbay wakso. 心里一定非常的凄凉。 Saka na palo sa ayakan ko sanay. 这是我们肉体上的跌倒。 Saka unil o sila ngay katilangan hananay apurin-purin. 那么我们在心理上也有跌倒。 Saka itinito niya, karotong namitahaw, ilay patilang mapuliday. 今天我们要在我们心理上，我们要如何的永远不会失脚。 Saka itini palo sa itahaw, sa manuntaga, saka turo itahaw niya. 然后我们就不会去间断我们所信的这个信仰。 Kung ayaw saka ratur, kung yung cita to, wama siya sama. 想说从圣经里面来讲，人为什么会心里面会有失脚的时候？ Sa ufarutsur no tang tao, itini tinaman sa ratur hawi, mana ila ko hatine mapulin hakya. 我们从圣经里面来查看。 Sa itini tinaman sa ratur hawi, min, ninan kita. 我们来看诗篇的73篇。 Sa itini to niya, sihe no, nanachio sampe. 为什么我们心里会不高兴、会跌倒、会失去我们的平常的这种态度？ Sa ufarutsur ita, mapulin hawi, mana tate parating na kita, marasawar to sa mapanakya. 第一个就是心怀不平。 Farutsur ita hawi, saye ka rayas to. 我们那个阿美圣经也讲得很清楚。 Sa itini to niya fansala surat, makiling-kira. 这边有特别写下的心怀不平。 Sa unya haratang farutsur hawi, saye ka sapatel. 可能他们想马伊那拜马里乌外不马路走。 Sa hawi, rasul hawi, tulia hawi, oh, baliungi wai, maina pai, segera.
爱好心怀不平啊，我说到了，我放这个什么嘛呢？所以第一个心怀不平。Sa sa ka tsai ha na itu nya maroro itu joy. 他说，我们看第二节， Sa itu tu nya ni se zao yi. 你做事的人这样子讲的。Sa le ko mi ki le tu nya ore. 他说，至于我， Sa ika ko hao yi. 我的脚几乎失散了。 Sa u wa ai ma ko hao yi di ni ka tsaka purin. 我的脚险些法典。 Sa u wa ma ko yi man kira. 为什么会在那心怀不平？ Mana faru hao yi. Kalau rau sa. 第三节就是这样，这边告诉我们。 Sa itu ni tu nya sanse sa ko so. 我见恶人和狂傲的人享平安，我就心怀不平。 Sa ka hao yi ma rau ko ni mo hin su lu sa tam ta ne hao faru hao yi. Sa itu ka ra ya sa. 我想这是每个人都会有这种想法。 Sa kalau tam ta ne hao yi. Hati ai ko kang ai ni ta. 这个人这么坏， Anda tam lo ong yu sai. 这个人怎么样怎么样， Jangan tam ta yi sama le. 过得好像很好过。 Ata ka hao ni na hao ba ka bai. 这个时候我们心里面也会这样想。 Sa hao faru sa ta hati 我 la. 这么殷勤聚会， Sa ka ko hao yi pararu kai bi ni hai. 每个人都过来聚会， Jadi la hao yi ma tu kai. 哇，他过得也那么好， Ma hai ko bi la hao 那 yi. 么认真聚会，主耶稣你爱在哪？ Sa ka hao yi pararu kai ko i chai ko ni o ai ka. 他平常也不是那么认真做事， Jadi la hao yi chai ka tayar jadi la. 可是他又得到很多。 Sa hai ko bi la na ila. 哇，他可以坐个那个外国的车， Jadi la hao yi jitu sia sa hao yi lo kai ko ka tu sia. 我们这是义龙的车。 Sa on minta sa hao yi no iru tu sia. 这个时候心里就会心怀不平。 Sa faru chai ta hao yi itira ma ina kira. 这个时候那个就是心中的这种思想，这种跌倒。 Sa waktu ni faru chai na hao Quranan ima tu ko ai ba puli na faru chai. 看一下，我这么认真，主耶稣为什么都没有看到？ Sa kita hao yi mararu kai ka ko yi cina alo ka sa kya. 说自己生病 Anak-anak dah kita. 主耶稣，我每天都在祷告 Amau mi ino ya tu ka ko yi. 为什么还没有好？ Mana sa ka kai 为 ka 什 ko. 么不好？ Jadi la ngai tu. 这个就是我们心中的这种这个埋怨 Sa hati ni faru chai ta ko ya. Ro sa ma ina bai. 就是嫉妒了。 Sa hao yi u ina u ro. 总是觉得很像说神怎么都没有在照顾我。 Sa faru chai yi u ka sa pikir ko ta ko na. 这个时候心就会软弱下去。 Sa ka sing ko ni ta hao yi. Tarali ko tu. 会不会是这样？ Hati lai hati ya. 地 Ta ka hao han ki. 人家这样子，我能不能这？我干脆跟他一样，我就软弱下去。 Jadi lah hao hati lai ka ko malaru ka tapi kita butuh ta ko taminan ngai sa tu. 我相信我们有很多的见证。 At hai hati ni kungku aja hao jen jen ya. 一个小孩子， Dia kalau cai wawa. 这个妈妈说讲他一下下而已， Cai orang wina hao hanala kusuan ini. 这个儿子就不高兴了， Sa orang buat hao cai ka ngai perhati lah. 他就觉得人家都可以，为什么我们一直讲，一直啰嗦？ Ina hao hati hao tau ngai tu loso kiso ni lah. 心里就不高兴了， Itu tu kamu faru cai lah. 就拿东西就跑出去了， Sa anak anda lah kau mula hao sarak satu. 屁股就出去 So 了。 hao dia tahu piu satu. 这个不小心， Sa ka final. 跌倒了。 Ma puli. 这个就心中觉得妈妈这么啰嗦，这么烦。 Sa kalau faru cai hao dia selalu dia sebenarnya wina sana. 所以刚才我们在我们的信仰的生活的当中， Sa itu tu lah singkon minta hao hantu. 也是一样。 Ma satu. 对某一个人或他所做的事情，总是觉得他不应该有为什么他就做不到？ Sa bila hao cukup hamil. Bila ketulung hao mana ira sana. 所以这个时候心中一定会有那种不平， So baru cerita hao ira itu ko hati le buduhan. 就像我们说的不服气哈。 So kalau tengah tahu sekarang saya ko hati cemira lagi. 这个时候，刚才我们讲，为什么会跌倒？ Rasul ni mana mampu ni. 圣经里面这样告诉我们。 Rasul no sesio 你给魔鬼留地步了。 Sa kisah papian kawan tu hati le tak fengan. 你好，你既然心怀不平，好，你切一切。 Lalu cerita hao lalu dia usah hao anak. Ni saya. 所以这个时候，我们的信仰或是在我们的生活上，我们
没有这个动力。 Sa kalau cari tahu awak itu sama mana arah tengah. 心中不平。 Sa kalau cari tahu merorong tu. 就站不住了。 Dia tahu awak tu punya kayan. 你做什么事情都不顺利了。 Sa umana na tahu tahu. Tapi tu. 这个时候， Itiai. 怎么不会失脚？ Itiai. Mereka boleh nak. 所以第一个，为什么会失脚会跌倒？ Saya cakap tahu mana betul boleh. 就是因为你心中的埋怨。 Sama na hau kalau cari sahau ilai punya buruk diri. 这种激动的心。 Sa ilai ko hati ilai hana buruk hana. 这时候我们会想，哎呦，神为什么不惩罚他？ Jadilah hau hikmat cakap kipat tu kawas. 会有这种想法。 Nah, bila hati dia kalau cari tahu. 但是圣经告诉我们，我们不要去做这种深渊的事情，神自然会来对他来做这个事情。 Usuan pancara curan hawi kita hawi akai tidak buka yung apa nak tu buka wasa kira. 让魔鬼进入到你的心。 Buca hawi jago hawi cepat hanila pura darah itu. 这是第一个，为什么会失脚？ sama neta kura kata pulin. 这个不是我讲的。 Supaya mau asal pulin ini. 刚才我们圣经讲得很清楚。 Ya pancara curan punio di anita. 那我们心中有不满的这种心怀不平。 Sama na hawi ilai hati ilai yung kalau cari tahu. 这是第一个我们要留心的。 Sa usahakan saya hana naik ni ha na nau yen mita. 第二个， Sangat usah. 为什么会跌倒？ Mana ma pulin au kiamat dulu. 再从圣经里面来查看。 Sa ini tu ni apa surat ami hati nabi. 我们再看看箴言的28章。 Sa ini tu ni singgeng hijau hasio no. 箴言28章第18节。 Ini tu ni hijau hasio. 这里告诉我们为什么会跌倒。 Mana hati lah kiamat pulin kiamat. 箴言28章第18节。 Singgeng hijau hasio no hijau hasio. 行动正直的必蒙拯救。 Saka mutulai kuni tayo na ni hau ulan na hau ilai ko saka ayaw. 行事弯曲的必立时跌倒。 Wah ilai hau sa talio liu sene sai ko kung sene ko terima kau wah ilai hau mumapuli sih. 行事弯曲的立刻跌倒。 Sebelah suatu ni hau sai ko kung sene ko rakat hau mumapuli sih. 其实阿美语圣经它是这样讲。 satu soal no habis kira. 好，我这边有写号。 什么叫做行事弯曲？ Saka hau unyo kalau makan hau sai ko sana. 阿米萨米萨菲带过人嘛当让。 hati lai ko no habis kira. 很清楚哈。ini sudah 行事弯曲，做事歪歪扭扭，欺骗人家。 rakat tu lah hau macam saya tu misalkan ni weh hanya dia bola tu lah bisa kita ya. 所以他说，他不是说慢慢的给你跌倒的，只要你做错事情，神就马上让你去跌倒。 Saya kau usui saya dan man pula hacung tu lah mahan kisah dan surai pula curi. 圣经里面告诉我们， Usuan nonya sesio hau 要行公义，要做好事，要有怜悯的心。 Sa kita hau ini dia koki kunio cuma kanan aja harapan. 叫你心中不要有那种诡计的心。 Sa baru cerita atau saja usah bisa mana au. 他说要用那种慈爱的心、诚实的心来互相彼此的相处在一起。 Sa baru cerita ini tu tu nasi ya sekali ini baru cerita pun kalau saya. 所以今天我们身为一个基督徒， Kita hari ini para Kristian hau 我们不管做任何的事情，不要像这种行事弯曲。 mana nak tahu nak hama nita hatira ngapa nak bisa sakit. 我们说我们是一个基督徒， Kita hau gereja kita. 我们基督徒要怎么样呢？ Kita gereja pemasaman. 我们做了什么事情，我们都要对得起神，要对得起我们周围的人。 Sekarang mataya kita hau ini kawasku sekarang ayah ini tamrampu sekarang ayah. 如果是说你做了这些不好行事弯曲的事情， Anuhan pula soal hau at sanay ko sama manay ko niyo memang iso. 就像我们不凭你的良心来去做这个事情。
阿拉大家好诶，这个哈人好诶，哈地拉不比外国去转些。或者是弯弯曲曲的干，我哈地拉好诶，什么嘛呢？阿米萨菲泰哈呢？看到了就闪闪躲躲的，马拉古道好诶，阿拉大家好诶，萨里莫里莫。怕人家知道。当然都这里了。因为他做了不好的事情呢。什么好诶？他这还有个呢哦，什么给他？所以当发生这些事情的时候，总是会有一些不愉快，会有这种碰撞的事情。Sa ang tatanga to katatihan mo tayo hao itira to matsatsu리. 这个时候可能自己的身体的重心不稳呢。Alat for katilan ni tao sa tikanga ay tumiran 站不稳，当然就会跌倒。Ano tsaka ay ko katumiran hao boleh sa to. 所以这个时候我们就去想想。 Sa halatan da ami sangaten. 看过去的日子。 Sa tikuran da ko以前하나네 tayar. 我们回忆现在我们生活又是怎么样？ Sa tikuran da hanatan ato aninya tayar da samanya. 或者是看看那些过去那些人， Ataka binin kita to ya ikaw na. 那些行事弯曲的人。 Ataka maron miso ko hatilay sama mana mangyusap ba. 今天他又是什么样的情形？ Kapag ani ni hawi sama na to kaya. 我们常常有时候看到人性， Ataka hawi sa kusal ta paro ta kunyo mita sa ikakat. 信徒过去都很好啊。 Nesaya to ni hawi icherwa bebay ne. 哇，现在怎么会是这个样子呢？ Ani ni sa ni mahatirani. 他可能很多时候做事情就是都用欺骗啊，或者怎么样。 Ataka hawi chinira hawi umana na tanan hawi ato sa kaniwa sakita ikira. 这是因为他做这些行事弯曲的事情，就跌倒了，他这个最后的结局离开了教会。 Sa wahatile tamna na hawi uruma kunyo tayo sa sakita hawi. Ikut to hawi mapulit ko sikore. 那么像这样的这种情形， Sa wahatile hanene atmak 就是我们常常看到的。 Wahatile hawi arawa ito nito to hatili ay. 这个信徒很热心啊， Saya to ni hawi ichen hawi mararo kay suka. 现在就堕落起来了呢。 Ani ni hawi hatira sa to kunyo pinangan nila. 有时候我们会听到有一些外邦人，哇，比这个人还更坏。 Uson misi chao ni hawi kakai misi chao kunyo ngiro sana. 就是今天我们不要做那种行事弯曲。 Sa kita hanene hawi akal to ka matayar hatini abi sa sakita bis buat ko ya. 不过在这里特别强调， Hanap pa itser ko na sa. 当然不是说我们在座的人， Ula sor ni hawi kita ni ba baru ay sa ka. 就是让我们要去学习，让给自己警惕。 Sa hawi mihata tanaw kita itini hati pulta na sor. 好了，在我们的信仰的历程 Kung ay hawi itini to niya mereka simbol ta. 不会左偏，不会跌倒， Kung ay hawi sa talaw na talaw ini mapulin. 要不然就浪费了我们这个信耶稣。为什么到最后自己跌倒了？ O sa hawi kalibra angkul anjunin ko pero chito to ma che sama ikura mapuli. 人家进天国了，我们没有进天国， Mga tao dahil di ko ako utaw itsumot kita chupchum sama sa 这 to. 个是让我们要时时刻刻警惕的地方。 Wahan kita sa tsay hanan niya tuki atak hawi itila kita para to simbol kita. 这是第二个，为什么会失脚？ Usaka to sa kuranan misolan to ni o mana mapuli. 就是行事弯曲。 Sama na hawi o ato sa nai ko mi wai wai an sa ai kumai ko raka-raka ko tak tayo na. 那么第三个， Sa tulo eh 我们为什么会失脚？ mana mapuli matulog kita kaya. 我们看约翰福音， Nanita sang konta ko Yohane 约翰福音的第11章， jo isyono 第11章， jo isyono Yohane jo isyono 我们看约翰福音第11章的第10节。 dai jise 第10节，若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。在这里，主耶稣这里告诉我们， ini hawi uswani yesa mapini 如果在黑夜里走路， ano itira ay sa manay rumakat hawi 他就必跌倒了， saka sa mapuli matulog 因为那边没有光。
光。 Sa manitira hawi away ko tadengar. 啊，是第三个告诉我们不要走在夜路。 Saka udah sakatulu alusalan hawi. Akai tini tunya rafi man arobakat. 啊，因为那里面光 Sa manitira hawi away ko hiditira. 啊，就很容易跌倒了。 Saka sak mapulin. 这里，如果按照我们的信仰来说， Sa tini tunya singgot minta soalin. 常会讲的话 Hanta. 啊，我们现在处在这种黑暗的时代， Hati ni hawi untuk mana hana acidai. 我的想法不一样。 Nama ko akang dia 感 cakap 觉每次会讲说啊，这个末世的时代怎么样怎么样。 Saka itini tu putuhan na aru mi an kawasawi sama na. 啊，这个黑暗的时代又怎么样怎么样怎么样， Untuk mana itu acidai hana na hawi sama tu. 所以才这样子。 Saka hadi ini. 这个是一种不负责任的讲话。 Oh hati ni hana na awai kusikini aswal ini. 为什么不想？为什么会这样子？我的心怎么会这样？ Saka hanun tidak hawi. Kaku hati ni hawi. Ma hati ni kena mapafaru cuakia. 老是把这个好像推给别人。 Atau saya sayang hangku tahu apa so. 当然了，我们真的是处在现在一个这个很黑暗的一个时代里面。 Soalnya itu kita ni hawi baru kita dunia kemana hana acidai. 啊，所以我们走路非常的危险。 Sa maka kita hati ni hawi hunai ni. 啊，时时刻刻会碰到一些危险的事情来对到我们。 Anak suatu acikang hawi ira itu kerhamami tamak tanah. 啊，就像圣经里面我们很熟悉的这些话。 Atau tu ya hawi mau sausia kita masih beta suan sisyo. 在黑暗的时代，黑暗走路是非常危险的。 Sakai ini dan kemana arakan tanah ni hawi aku naik nanda. 啊，我们看你的前书 Saya ini tu dia itu lo censyo. 第5章， Dai bosyo. 相信我们都很熟悉这个章节。 Mungkin ya terkait apa dah kita tu nak 啊， sebut 让 ni. 我们走在这个黑暗的时代里面， Saya ini maka kita tu ni kemana citai hawi. 啊，这个魔鬼就会来吞噬我们。 Punya cak aku mau ini kita seperti tak mudah lah. 我们看彼得后书，彼得前书第5章第8节， Ini tu ini itu lo censyo. Dai bosyo no dai hasil. 这一这个彼得长老这样告诉我们， Sabu suami itu lo jolo pula suami lah. 我们一定要谨守警醒。 Hanuna muhawaya minna awi sa sekat. 啊，他说，因为你的仇敌魔鬼就像火叫的狮子一样。 Zaman hawi ya, namu aku mana ada masalah itu ni sisi anak. 同时 Tapi tak mudah. 啊，就是我。 Tetapi kita usah kakak oleh suatu ni. 所以在这里有这些走在黑路的人会受到危险的跌倒。 Mula suatu ni hawi. Lu makan di situ mana ada perkataan hawi. Kacaran zaman pun ni sekira. 所以圣经告诉我们要走的时候就在白天走路。 Usul sesio hawi. Itulah kita tu ni rumiat. Tak ngalai 就 aromakan. 不会跌倒。 Cakap pulin. 啊，圣经里面将告诉我们 Usul sesio hawi. 啊，走在白天 Maka tu ni rumiat. 啊就不会跌倒了。 Cakap pulin. 我们看诗篇119篇。 Saya ini tu ni siang siapa jual ben. 哦，这里圣经里面很清楚的告诉我们， Sa mahapina pun dia soal 不 ini. 要走在白天， Rumiat pun kan rumakan. 因为这个光。 Zaman hawi. Tapi ngalai dia. 但是我们心中的光是什么？是什么？ Sa kawan dia tapi ngalai farusok man kalau salah. 哦，就是神。 Kawas. 所以在这边记载这样子告诉我们， Sa ulah soal ini sa ko pasimana kita nan. 119篇， Siang siapa jual ben. 我们看第105节 Sa ini siapa gosip. 啊，这个都是我们常常会互相的 Uni hawi bapa kain cerita pun ina soal pun itu hati ni ai. 重复的在，主要是要让我们有所警惕。 Sa dia una sa 啊，第105节。 itu tu ni siapa gosip hawi. 神的话是我们叫光，是路上的光。 Usual kalau sangat hawi. Wahino rakan kita urita. 所以 Sekira. 这个就是我们心中的光。 Sa ini na farusok ada na akhir. 不要走在夜路， Agak makatunyo hasaya. 意思就是要将神的话语放在我们心里面， Wala suatu ni hawi usual kawas baru ini farusok. 作为我们的光，作为我们的灯。 Hakin no harakat min singkon kita. 那我们
时时刻刻这样子，就按照神的道理，按照神的话来去做。 Ano hatu hananya cikang hawi itini kita tunya suanu kawas rumah. 就不会再走在这个黑路里面。 Sa tagaru maka kita tunya mana hananya orang kata. 在这个光照的地方走路。 Saka itini tunya cikiga kenalai hananya orang kata. 我们为什么会失脚？ Mana pembuli kita motor kita. 第一个心怀不平， Saka cai hawi baru cerita orang au sanai. 第二个是行事弯曲， Saka perusahaan hawi umana makanan pun sabar cuai. 第三个是走在黑路。 Saka tulu hananya hawi maka tai tunya mana hanyalah mereka. 那我们很简单的，怎么样才不会失脚？ Ya sama nengka. Nah, saka turun mapulin aja. 我们也从圣经里面来给我们答案。 Saka ini mentai tini pacara curah kunio hacung bila. 我们第一个，怎么样才能够不会失脚？ Saka cai hawi sama nengka nak saka turun aja. 我们回头再看看诗篇的73篇， Nengka ini siheng nana cio sampai. 刚才我们读过的。 Kali hawi masih baik kita. 那么我们看73篇的16节、17节。 Ini tunya curug sit, cio nana sit. 这里作诗的人这样子告诉我们， Sana pulang sore ini kira. 他说：“我失手只能明白这事，眼看时系为难。”第17节，等我进了神的圣所，思想他们的结局。这是回应刚才我们讲的，为什么会失脚？第一个，他说心怀不平。 Sa pasal suri ini minta pulang suatu ni. Mana mapulin cimina hakya. Sama dengan hawi. Kalau kalau cuy hawi, marau wes. 所以最后他得到一个答案。 Sa kai pun tu hawi, ira bapa nak tu turah ikulilah. 第16节他这样子讲。 Sa ini dunia curug sit 他 cawi 说 sukses. 想来想去， Sa harus turah sa ini. 他就明白了。 Mafana tu. 其实这个不是问题，根本都不是困难。 Boleh wa montai canai ke. 心怀不平是给别人给你的。 Unina karawan pak tu hawi mutau polis. 当我们看到像这样的情形的时候， Anu arawai tu katanya aku maki. 这是心怀不平， Kalau cuy tahu, akan tu kalau orang. 那是他的事情。 Ni bila aku mak pelancan. 将来谁会跟他？ Pabrik itu kau sini lah. 所以他17节他就这样。 Saya ingin punya cuna nasi sebuah sore kira. 这个答案哪里来？ Punya tahan dia, enjoy. 怎么样才不会心怀不平？ Sama dengan hawa pura kicung lah, nak cakap rawlah. 他说：“等我进了神的殿的时候， Sa kicung ni hawa, talaan aku mencumur dunia umia lu kawas. 在想这些问题的时候， Nyara tentu lah montai tu ini. 就知道这些坏人、这些狂人，最后神给他什么样的结局。 Sa mafana tu kisu tu ya ni raw-rawai, misalkan ni sakitai pula tahu kicung. 他就说18节，他说你就会让这些人终于会跌倒了。 Sa mafana kisu tu ni cuma sesuatu hawa dunia kicung itu lu kapuri ni lah sekira. 就掉在这个神轮之中。 Sama buru apuri itu turah, tok mana kapuri ni. 有弟兄姐妹， Kita okyo dai simai 不 bukro. 要去为他们想那些事情。 Mantan ni harus tengok jelas atam dah. 虽然看起来好像想象非常的好， Sana ni tahu atau nak jaya jadi lah. 可是这里告诉你，神都知道将来他一样会给他掉入到这个神路之中。 Sekarang syurai hau i, wajib dia tamdan hau i. Udah Thailand, udah tok mana yang anda lagi lah. 所以当我们看到人家很有财产、很有财富的时候， Dia hau i, ila punyo caisan, ila punyo ka, tadaman mina. 我们不要再为他们那些事情在那烦恼。 Jadi hau i, akato neneng hana akato ka simpai pe neneng namo. 所以在23节他这边告诉我们， Saya ini dunia ni jauh saja sekolah 当我 sorga. 们能够到神的殿那里告诉神为什么的时候， Sangat nara kita ini kaya Roma, kawas hau i, apa soal mana hati aja. 为什么他的心就开了？ Sa, kalau cuci hau mana manfaat aja. 那么23节这里告诉我们， So ini dunia ni jauh saja sekolah sorga. 他说当他到神的殿，神就跟他同在了。 Sa tadi ini umian kawas hau i, marah saya kawas tidak lah. 神在那里扶着他，不要再跌倒了。
sa ukawas ta hawi tira hawi kiting hanya na kamai cataka puli 就不会动摇了。 cataka muyamui 这个就是第一个告诉我们， ini pula sakat sa ito pasipana na kita 当我们遭遇到这种让我们心怀不平的事情的时候， saka no at patatama to hati niya at karawrawan 就交托给神， paikan ng tago kawas 神自然会给他们一些惩罚。 sa kawas ukawas sa to kumi kebat ya 不要让我们为这些事情动摇我们自己的信仰。 hanay ko tao akato ka muyawi paru cerita 所以约翰福音这边告诉我们， sa ini Yohanes sa pasal ila 你看约翰福音的第15章， itin to ni Yohanes joko syo 约翰福音的第15章这里将告诉我们， Yohanes joko syo sa pasal kitanan 约翰福音15章的第4节， tayong sit 你们要常常在我里面，我也常常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样6节。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能够做什么。这里很清楚告诉你。 sanay ko pa apinang aswa 常常亲近神。 kita ho itinita ikawas 亲近神，神就自然亲近我们呢。 mingata kita to kawas ho ikawas mingata kita nan 我们离开神，神就不要我们了。 tsaka igini su kawas ho tsaka ho tsaka igini su kawas kita 所以第一个，我们要常常到神的殿迎请神也好。 mula suatu ni ho waktu itu kita artinya mi tadi umi ano kawas 我们就不会去跌倒了。 sataka uli kita 甚至于我们可以到教会来，将我们心里的话告诉给神呢。 tadi kita tu di kyokai ho soalnya ta ko nafaru cuan kita 到底我们常常求神，神就会给我们答案。 saling ta ko ma sama tsaka sa ho mabili kawas kita 神就不会让我们跌倒，不会让我们自己在那里难过了。 sataka puli kita sataka tolong kita sataka simpai paru cuan kita 我们看诗篇37篇， sa nanita ini siheng sanjo na lahen 就开始。 aga biasa kita tu kawas 我们看诗篇的37篇， siheng no sanjo na lahen 我们看24节。 ni jo yong set 在这里作诗的人这样告诉我们， wala mi ila tu ni awal sawo sa kusali na 意思说亲近神的人， omi ida tu kawas sa tao 24节虽然他跌倒了， una tamno tu ni hao anma puli ni 我的前身都有了。 suwa ko puli sa punya katingan mami 为什么？ mana ada 因为神时时刻刻在那里缠扶着他，不会跌倒。 sebelum kawas hao na tu ai tu hao fa na tu kawas ami kiting tu kamera 所以我希望我们不要人家怎么样，我们不要去管他，我们按照我们自己的信仰来去走就可以了。 utau hadir ai akatu hadir akan ini tu minta ini piu kau cakap wajib sama 当然，另外就是要我们把神的话放进心里面， sa rumah satu hau usul kau sao paru tu dah ini pau cerita 这个我们都很清楚。 uli ni kapan anda minta 那么最后我们来看你的后书， saya kira itu nanti teman dia Pitero Censio Kosio 你的后书， Pitero Kosio 我们来看， nanti 你的后书第1章 Pitero Kosio tai siono 第10节， tai ciset 在这里告诉我们。 pasman anak kita nan 所以弟兄们应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召跟拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。在这里，彼得长老讲告诉我们呢， usuani Pitero jolo prasai 所以我们要殷勤。 kamu mau kalau kamu 那么你就，神既然拣选了你， kita mau mitutusan kawas 你是神恩召的。 sao kawas ko mi sa buat tanah 说能够这样子的话， anak hati nanti hau 就坚定不移。 Jaka antara sama mangkun yo alkatina. 说如果你们这样子做，
anu hanenta ko makita e. 这边就是我们所讲的永不死角。 Sa wala soal kuna tayo kuni hau tayo dini en hau e tsaka pulin bagola saja. 那我们的信仰就不会间断。 Saka hau sikon mi hau tsaka 我 rafu. 们永远走在神的路上。 Saka en hau e mga kita tu rat ni yesa maka. 他到底在这边讲说肉刑这几样是什么事情？ Sa wala soal dini hau e anu turun tak benar soal dini mana ada tayo. 在这边就是从第5节到第8节。 Sa nanti ni tu ni poset nanti ni hasil wala soal dini. 他这边讲的很多。 Sa dini hau e ahaya ko soal dini. 这个我们要好好的来去思想，好好的来去种。 Oni ni hau e kalau tengah kita turun tak benar makan ni. 我们看从第5节开始哈。 Ini tu punya poset sana. 这个讲一讲就好，我们自己去做。 Akan tak cerita tayo tak ini. 第5节这里这样告诉我们。 Sa ini tu ni poset hau e. 他说你们要殷勤， Kamu hau e karelo. 还要有信心， Ila ko singko no 还 namo. 要好的脾性。 Ay pinang no namo. 再加上我们常常所听的道理。 Sa ini ka kapanan kamu tunyo dole. 有了知识，我们就加上这个节制。 Sa ini tu ni jiye no namo ila ko ni o jetsu namo. 再加上没有忍耐的心。 Kumalahan hau e ila ko nendai. 然后呢，过那种虔诚度日的心。 Sa ila ko ni hau e suri na pe ochi hananai. 当然这个中间圣经里面最重要的是要互相的彼此相爱。 Sa ay hau e kita hanana gyudai sima hanana asasi na kai. 如果我们都能够这样子做的话， Ano hananta hau ko termak e. 就告诉我们永不失脚。 Salah satu ni hau tain ini en hau e tsaka tulok kapulin. 所以我想说，今天上午呢，我们用这种永不失脚。 Saat ini dunia tapak asal hanana dunia sual hau en tsaka pulin tsaka tulok. 不会间断我们信仰的道路。 Tsaka ketul tsaka lafut kopi singgol kita. 相信我们平时我们都已经在做。 Sa kita hau hatinya hau e mata ya lain kita tu ini. 我们更加的谨慎。 Wahan minta hau tuaran tapo ke tina oin minta. 虽然我们已经走了这么长的一段路， Kita hau e watatu ko kalau maka minta dunia mana. 怕就是说最后的几步路， Sa kacaran man hau e dunia ikut to. 我们说1里路、2里路， Atau kau yang mata itu ikut itu nikul itu kalau kata. 就因为你的疏忽 Atau kau itu ni menikah tawar isu. 跌倒了。 Atau kau boleh satu. 我们在最近有一个新闻， Saya itu ni dunia bila merah bila punya kita sibuk. 这个我相信我们都知道了。 Kebangsaan kita ini. Saudara-saudara pati tahu ini. 这个中国大陆来台湾玩， Punya orang ini Joko ada ni hal tadi ini tahu dari saya selama. 坐个游览车要回家了。 Sekarang mingkari tunyo Yolansia maminukai itu. 哇，剩下3分钟就到机场了。 Mata kata tu sambung kalau Thailand tu memang kau tu kuki. 撞了就火烧车了。 Sekarang saya pula mahtu mulai Yolansia. 所有的人就几乎被烧死。 Mulai rumah tu lah Yolansia. Ya, harus paksa kan tu jauh satu. 剩下3分钟了， Sambung kau tu kalau kau tu kau tu kuki. 就回家。 Mereka tu kuki, luka tu tengok. 你的信仰也是一样。 Sa singgur minta hawai hadirai itu. 我们不知道中间会发生什么样的事情， Ada kau ini turasun minta hawai maksa mamaan. 但我们一个不小心， Ada kau cepina, oi kita. 我们失脚了，跌倒。 Itu tahu. Tak fikir, apa fikir, boleh. 10年、20年、30年、50年， Kali mana aku lah Juni, Juni, Sanjuni, Yunjuni, Kojuni tapi kau cerita. 所以我希望我们一定要保守自己。 Ada minta hawai ni, nak oi kita mahu ini. 再强调，我们在座的绝对是信仰是很稳固的。 Nah, dengan hawai kita merasa kita hawai singgur minta hawai anu tu kait tu. 我的希望就是将我们所听到的， Nah, itu dia tinggal minta hawai. 告诉我们一些信仰软弱， Pasal anta ko ni dia dia ini minta saya kakak. 所以告诉他现在的环境怎么样， Sa pasal minta hati ni punya kangkio hawai hati ni ai. 赶快回头。 Kalau kamu iso tatikul. 所以希望我们在座的每位弟兄姐妹、长辈们， Kita kita siapa? Ni awalnya mar tu saya tak nak ini. 信仰是稳固的。 Sa usikol minta hawai kamu baik tu. 我们的重点是如何再将这些告诉那些软弱的信徒。
nanay kita hanan hawa pasiman anta kia limaya hanan saliakan kita. 我们一起来唱诗 Segera itu ni percaya kita ni oleh 377首。 terus ikut itu. 神时时看顾我们。 Ukau sawi nak sawi tu hawi bikin puasa itu kita nan. Tapi想到我都有sekarang. 第一个要神能够顾念。 Sekarang saya hal ini kopi si mau aku kawas. 就亲近神。 Wahanda ingin tunjuk kawas. 我们现在祷告当中， Saya ini tetapi inuri minta. 我们为自己的信仰求主时时刻刻的救恩。 Saya ini tetapi singkon minta au kopi sali tu kawas. 我们要求圣灵的。 Sali kita jatuh seli. 要把握时间。 Jadi kita ambil memperbetul jika 把握机会。 ini yang naik ikan. 不要这个机会过去了就没有了。 Kalau itu yang kita hawi nasawat satu. 平常可能没有那么迫切。 Kalau hawi awak bisa Islam tapi inuri. 就在灵会的时候，大家都能够在这里迫切的祈求。 Dengan punya yoga ini hawi ilah ini kita minta. 后面的人帮助我们祷告。 Sawi amal saya ka bersama tu saya tu seli. 要什么？相信只要你求，主说是个这个会圣。 Mana-mana komisarian kita ancaman dunia saya ada hal ini boleh berkawas. 平安的。 Sabi salian ada dunia heran. 到前面来。 Itu apa ini? Ayah. 怎么这个传道为大家的帮助祷告。 Saya itu dunia jauh tentu siapa suci hami sama dunia inuri. 我们要求圣灵的到前面来。 Sabi salian ada kita itu saya kan ayah. 一起同心祷告。 Percaya kita inuri.